Бу объект выполнен дом-интернат для престарелых и инвалидов Тимолар. Заказчик Популана государственная служба, заказчик Республики Саха-Якутия. Бу контрага улана чүтбе бир сылаха батта суппат. 6-15 местелях объект болар. Билгин боллагана те бусыл бите хегердлы тутулан бит юктак бу объект. Аны улана бу Россия күнүгөр булана Илдархан келен бу кини өйөбүт объекты болон бәдә келен көрөн иштен объект бутун көрөн таксыбыта. Онна бу сентябрьгыдлы үйлердин буланы битерерге ден сыл турар бута. Онтон билген күчтәк үле бара турар, иш үлете, билен кирен көрөкпүт. Бу старое здание бутыгар кып-кыракый коско кухнялах этибит. Онна условия бу деген вот тохогата онна кыжагыстар бу бәләре астырын астаналлар. Эте ол беремега даже балага тагыстактарына кирен отон агыллар эте эбектерин ужыннары кирен агыллар эте условия бу наха карагас сирге биле астыр боламмыт электроплитага астыр этибит. Ол астырга тон условията карагаха мөлтөк согус эте дияққа. Онна билик отон султан сылайы тупсан испитаңынна бу кеннеки сылларга эрге отон саңа тутуллубут каракый кухнял көспүт. Ол көһөн кирет битер эмне отон симбир сампин өттүнен эппеттебет карагас болан онтон кетке күчүм айдыры көстөр этибит. Онда кухня столовойдагате ол столовойя карагас болан бары отут киһиттен жа агаяк 15 киһи кирен агырете. Бары кирен агактырын багараллары каян биле карагас болан каян кирен барларын обслуживайдабат этибит. Онна кыһынны тымныларга зданияга астахамбыт ахатар этибит. Демография программатынан бу улахан здания тутулла турарыттан билеген тон веребит жактар эне колоктора жактара тутсуа үелере угуа дембит оттан эренебит кетенебит. Биһиги бу намнага кырдягастар онна имбериттер олорор интернат челере серилдибите быйыл сүрбе 9 сыла хира тутсылбытын толуктакпыт. Бу диебете рукку диебет анал дие болбатак бу кута балыга брастарын опсайгаранан тутулубут дие болан. Элбэх үлебитигер бахарны өттүнен санитарны өттүнен эрдебилдерге элбэх мөхоллору көрсөн келдибит. Ол гынан баран бу биһиги бебит кыкпытынан хүрдэх эрдебилдерге петтигине терилден үлелен келдибит. Онна бу Россияга федеральный демография деген национальный проект үлега 19 жылдан кирен үледи турар. Бу 5 жылганамы программа. Бу программа чертипнен биһиги республика бут министерствотен халалтата биһи правительство бут. Онна өйөн, онна бу улус бу жахалтата үлелеген бу саңа дие тутулда турар. Саңа диега тан катсияты салгы биһи рукку дебитигер барыта ототере местелях это интернат бут. Бу интернатка хүрдэ галбах үсүстө киһи олорун аста арас олоктургар арас махолу көрсүбү дөрүбүйдыгыт хатчактак жоннор. Оннаттан хүрдэгин өрсүлларга тулурдакты бу социальный үлехеттерилелен биһи ветераннар бут аксаннар элбэхтер ол курдук республика бочоттак браха Анна Савишна Жиркова Дорубия Харыстабылын Туйгуна Светлана Иннокентьевна Павлова курдук үлехеттер биһи хабалдар этем.
Оннотон урку директордер, бастакы директор Василий Николаевич Попов бу терилте үлега кири тигер бири тутуга сыгырнак болан ананан тутууну хитеттен тогугун септон төт сылдакы бу терилтен үлега килдер битем. Ол кенете Мария Николаевна Хлопкова 15 жыл директорде бите. Эти рынок кемигер самый гырахан кемне кени бу үлене териен атагар туруран токтопкокко гырахан балыганьяга бу кини интернаты шөбаты тутан олар бута. Онтон халгы Мария Семеновна Макарова 5 жыл үлелен бу интернатка капитальный ремонт ытылларын сетиген бу материальный технический база бөгөр көрүгер мебиятын жохун кылатын келдер бите. Кенники 13 жылдан директорынан мен үлелейбин бу бүкүнгө дылы. Оннотан беги министерство бит бу национальный проект чечетинен сүрдө чөтүк ола кылмечи табыгаса файта келлерен бу дебин тотулла турар алкын бетмеселе. Bu internat bilgin suakap balağanayın 14 günüger türbe bir sılakap bastakı sıvayeti tüspüte Orumuna bu sıvayet tüspüte 2 sılı tugar hireri turar ülega balağanayıgar o da proyektler var ekili hılgara şuattan muhtar ineganan Burada öyle tetimliyaklık barar, ölenetten bihege правительство, onu öyle bir ministerbet elini Aleksandrovna Volkova ulusput bahalıga yürüyün keçesilik so, bastakı günütten sağalahan, tengnölelehen gün büyüngedli sürek öte hecallar. Ondan bu internapıt arıçam, anıgı debirge bardır tolore petkir bolan bilgin arıçı iş strukturatın ülete arıçıları yaqtaq, komplексный центр болуқтақ. Bu mannattон кырдягастары көрүү таханан туох арахны күнүскө отделениялар, геронтологический отделениялар эң курдук арылыктактар. Бу манна туох биһиги билигин туох бу отыйын сүрбе түет сүрбе 5 күндеригер жокуспай коракка стратегическая сессия, стратегический семинар работников социальной сферы по разработке предложений к проекту указа главы Республики Саха-Якутия о повышении доходов и социальном благополучии в Якутии. Туакка проекта эти белемнемит банда бу 2 күн сессия болду. Манна бу сессияга социальный кайыс кабилеттери бээлерин, этилерин, көрүүлерин белемнеттер ол курдук нехиленне жарыктак болуу тугар огону итиге бу ого бараптарын көмүскө хеңге онна бу комплексный реабилитацияга ага көлүөнө өйөһүнгө онна туран цифровизация вопростарыгар бу анал военная операция жайытыр хыжыбыт ветерандарга кинер проблемаларын бахарар вопростарга хүрдө калбага кедери белемнетлер. Оннотон бу сессиябит 2 күнүгер Илдар Хамыт Айсен Сергеевич Николаев келен бихетилер битин истен хүрдөгүн сергете, оннотон бейте элбек вопросу өйүрүп билдерди. Ол курдук колобурам биһиги туакка социальный кайыс көлөһеттере бу дальневосточный ипотекага кирсер битер турварсаргар көрдөстүбүт. Оннотон бу вопроска үлелихи акбитен кыдди социальный карал төлөһеттере хүрдө ыракан эгелерилер. Онон бу кинери өйүр чакшынада ден бихиририн этти. Онна цифровизация вопростаргар колобур бу көммө тараңа инвалидтер онна те осайнан нехиленияга манны келбек база данных оңорорга бу цифровизация бары хүрдө кайгалда хол ден белетете. Мана таханан социальный контракт өнөңө бу индивидуальный үлете хок инвалидтер көммат араңагаллар бедере жылы теренеллеригер качие кетигер предпринимательство кетер теренеллеригер көрүлдер төлөбүрдер кемейдерин улатындарга сөбүлехерин этти. Onu bu barıta keni ukağır kiriyega. Onunla bu sosyalne eygege hana innovasyonlu etileri proyektları onurbut ülehetlerge bu
bahıl Ildarhan granı bar bolun etti. 2-5 milyon granlar körüldüktüreceğin etti. Ondan bu aspıt garahan sıllarga kolobra hülbekki hılga büdjetne sferölehettere kamnastara ikkite ürdehini belirtemite ol bihigi bu sosyalne karaltölehettere kamnaspıt ürdebite keler sülbe tüet sıl 90 yigar kamnas alım kemeye töddün ağısты hünşatenle hediyen etti. Bu manna miye üle bara torar diyen bildirdi. Bihigi sakabıt seriger bilgin bu sosyalne eygega bu dorobeyanan kaçakta kırdiğaz tönük körüge karayıga hüdde galbe baprostar bağlar. Onu kolubra tuğakten diyelerin eygeleritten tahar bakka kenileri tuğ horgotçuların diyeler körüge karayıga bu kenler inberi toğular bolunlar, kırdiğazcan bolunlar, kenler töröpütlerin, aymakların, kırdiğazları körüge karayı, ımpıkları, çımpıkları, üretige, ebi, ürektehenleri teriyer bit tuğunan eğitimlerde bir minister bit. Ondan bollağında bu sesiya barışıdık yılında Ayçenik Sergeyevич Nikolaev 2000 tülbe gasılgırlı bu halkalar baprostar ülelere sünnünen sahalanan torumlanan sülbe gasılgılı bütüyaktağı etti. Ondan bu üle hılıgar bu yıl bildirildi bit üle hılıgar setihiler ağayağı huaktar. Ondan kinder toqtan kalbakka salgı haydıyaktağı cembeliyet edi. Manat tahından tuğakten bihigi üle etler bit bu sosyalne eygülü hetteriger ulakan öngölerin setihileri nihindiyen Gosudariственный премия лоқтурга ettiler. Bu pремия Maria Dmitrievna Nartakova atынан болуын ettiler. Bu tun heri yılların kenditten bihi kabı tatarını karalta ministerden ölebit ulakan belliyle kihibit Maria Dmitrievna Nartakova ata üyetetlilerin innitten manlık pремия лоқтурга diyen hanaların ettiler. Ondan birigin bu 2 sılın ödedir Fond защитников Отечества 2 sayın ödedir durat. Bu Fond защитников Отечества bu bilgin spesialne военная операцияга hıcıbıt, boyuntar bıt, veteranlar bıt, aras sosyalne baprostarga kahalkaların aras baprostarın bu har sarga ulakan fonda terilden ödedir durar. Mannotan bilgin gün ayı kereçiler aksanlar elbette bu harallar manna kinler arahane psikolojik kimiyne sosyalne baprostarın bu harga bu fonda tuhalağın belirti edilir. Ondan bihigi bu abiyakpıt tutulunağına sürdek ülebit kaytıstvatı ösü tutsu kırcağıstarga, emberiyetlerge kılmat çoğuna bihigi öngöbit ösü kenge diyen bulandığı bit. Ondan biringi kemge bükünge ülebit tutubut 7-15 bırgın bütte diyen ondan manna sürdek şöydik bu komanda ayep kapital stroy butuq naha şöydik künnete ola köröbek qatigine çüleriler ola koyuk kadılı hası derdetten şöy bay dizaynerler bağlar manna bihi birigin diyebit ihin nebirinden kaçıldığıga ras dizaynerse bu prostarın bu harta hıcabıt bu tutubu hıgat ona mehanik parıtın üretetimne yaktık baran toxtabaqqa baran bile anamlık suruğar balcağır bütüye diyen erildi aktık.